Shubor nakaslem jong nongsan hima. Ka jingsyong kalan mungor jong uba adelbot nongrum kalakut no menta kasngi ka arpu artarik ukalalengkot arhajar arpu ar. Na kaliang unong san hima habai keren batu presiden ka North Shillong Constituency Committee uba S Kharjana ulapan pawi ke jing sngongu ikipaj ba kibalawan ban yadon mentalang bat banai jing kersan ya u MLA jongki ha kani ke jing dawa jong u na ke sorkar ban pun urlong ya kisandeli kimat jing dawa kiba ke jaj ban reu kadon kam. Haba keren halor ka wei na kimat jing dawa kata kabha tungkam tungjam ni ka reservation policy ha ka tin pareng uba Kharjana ulaong habai dei bat ka reservation ka sorkar ka dei ban mi syakmat tadangi pek ka 90% ka bala bha na ka benta jongi ngisngau kumba kalabiang hanrai hapo ka don bun ki jing duna ka knam na ka por syakapor kala dawa ba ka sorkar ka dei ban pendu no ya ka carried over ha ka tin nongwei ha ka tungkam tungjam na ka benta ki pajba Nagaro Hills namar lada ka 90% ka dei ka bha jung ki pajba Garo kimla ban pendap ha ka laj kam lajam kirano ya ka syaka wei pat ka benta ban pendap kani ka kata sibun ni kisam lakasi berjantia syu ula ongru baki pajba jong ke Shillong North Constituency ki ai ke jing kersan bapura ya uba adalbot habai dei bat kini kimat jing dawa jong u nisno ban ai kublai ni kong ya ki paj no susnong jong ka bri new trap ki balaiwan ban bedon benta hakani ka sit in demonstration jong i barit adalbat nado kanyo tarik tetap hado benta kasing de kajing kublai kaya sikitu ki para snong para thau para ri baro ki balawan da kamet kunju bat ki bala sukol na ki benta paper jong kasih rangi snutunat ban yo i biya kata ka mensiem jong para ri ki badan sisa ya taka jing snow i jong ki nakabta kari kamtam ha ka wede bat kani ka isu te ngi aya ka jing blai saparo kitu ki baya ya dan bentalang nado ka khatni tarik hado menta bat to blai ro nang karkhu yaki bat angai skam ro kin nang yai don rangkat ro bat ngi kum ka seng kon new trap national awakening movement haki isu ki pair bat kamtam ya MLA jungi barit adalbat ba pinang yai ai ka ti kamon kadiang jumpi ban kersan lem yi ya haki isu ki pair te kublai sibon yapi ban ngai skam ba nang ne sakmat i barit adalbat indang yai sim ya ki isu ki babon ba ki badai ka isu jong kayap ka im ka jat penriu ho mentang i bahang ning lawan benle ya ka sit in demonstration but ka wei na ki jing dawa ki bang labu hakmat kala urlang bat kata kalong ka jing penjalan ya karta andrai ki isu ki dangsa kum ka boundary issue mata ka reservation policy kini ro ni kamtam ya ka reservation policy ngala bandang kan ni naslo bakla don kamha ya ka sarkar ro ban kentu ba keladai ban le ai keladai ban mi sakman ban wat no kilat kelenti ban bahaya kan ka reservation policy namar kumba mentang i ba kan ka reservation policy ho saupo ni so kumba kalabiang rei ladang ipek bha sapo ki bon bha ki loopholes tena kaliang jongi ka kun nyau trap na do kapon mensuang lagi snam ki balalek ila juai dawai kan ni bala kumno ro ala dai ban penduk pendam no tang ya ikaret over namar kini ki parlok na Garo ki don ka advantage kendiat ini akan ka reservation policy namar nakaliang juki ki don ya ka carried over de mental ada kimla mat pendap ya kan ka 100% la carried over biang and then next la da ka laj biang ka post mor 100% kin yo biang plus bat ka carried over kan ni kala over profited ya ki te ngisno ba kan ni ka carried over ka sorkar kala de ben le ai wala da kampat le igui ro ndrai kan le suaya kan ka carried over kan penduk pendam na te kini ngasno kan ni kalong ka badan kam ba kila de ben le no mentah-mentahi kamlong su ban am nomor kapor kala nang yai ha kabang ye i ba kini ki wei ki parlok ro kila ya rengkat ha
ki bentar ki baper tengah try kalau dei kapor ia ka ba kin lena mentah ngakum presiden rengkat baka konstitusi komiti ni ai kersan ni ai ka jing kersan ni ai ka jingero ya i baret adalbat ibala yang sisa kum urang ba na kapor ha ka ba dei bat ka isu jong ka jaj benriu bat ngai skam ba indang yai don kani ka mensiam ban yang ban yale ban ngiru kum ka constituency committee borok we ngini aidan rengkat bat i hakino ki isu na por syakapor habai keren baduba adalbert halor kimat jingdawa ulaong wadlada kesngi ulaong wadlada kesngi ban syong kelan mungor kala kudno menta kesngi ka arpuar terik ukala lengkot arjar arpuar hendrai kimat jingdawa jong u kimpat kod ulaong ru ba kejing menjur jong ke sorkar ya kejing penjalan snem ban tap kam hagi office sorkar kermen kamdei kejing bakla hanrei kadei keba kila sandur bha ula kenturu ya ke sorkar ba kadei ban penlong ki exam na kebenta ki MCS man la ka sisen arsnem kumba kalong menta habai dei berkejing keno balek politik na kaliang uba adalbot ulaong ban ong ba ule politics kadei kebom shisha Henry ka jingle jung u kadai kumno ban penwandur ya ki baduna ban long ka jingkermen na ka benta ka lawai bat jong ki long den ula ongru ban nang nei sakmat unyai biteng ban yakun ban pun urlong ya ki nei kimat ki ba ki pajba jong ka jala ki don kam la ka dei ban nyata yapo ka ying dorbar thawan la ne ban penlong da ki jingyaki kumba ule mentah Risbun ini digasing aku arterik kumba ngalapan menah aduh kesengi ke bangsong ane ke Jakarta hanyu terik ba ngajin penlong ya aku ban penbor aku ban hapan syong kadi amar ban kaliang ke sorkar kumang lalik ban rai ini ki jingdawa kalong pun ban ai ke gift ya ka state i baro kuwi namar kini ki issue baro kumang perkemau bagi dan pokok keti jong sorkar kamli bahapan up na kiwi pat ki state ani na ka central government kumulong ke ILP, kumulong ke MRSC, bahapan yuk lembah kata ke approval. Jadi halor tonong rim ke pengit yang apa na wanra ini ki isu kalau man pen kongo ban convince ke government, bar kam tam ru bar convince pai ba, bakam dei ke ba ngaliat political drama dei kan ya ka kam yap kam im jajak benriu ka kam yap kam im jong ki pating ke manawan ngin ne political drama kadai ke ba long ki ke ba hapan sasak bicar mo amar ka kam politics kadi ka kam kentang kam la ban long ba kadi ka kam political drama kadi ka politics kuno ban sendur ban thaudur ban panwandur ki da ka bangiyo ban nuksa lema ki por balik ki banta ka bangiduna ki banta mi hap padap ki banta mi hapan hat tikana mengila ban i ban long syata ka jingkermen na ka banta kalawi jong ki long din ki pateng kaptam nani skmat san posnem ini kita kejengkalah sedikit kejong. Hoi kadi kesengi ke ba. Ada banong bahan penkut dari keserong tak kejengkut ke ba. Penkut yang ke demonstration, sit-in demonstration ke ba. Dah kelenti ke ba jai peaceful agitation mo. Di Henry dalam penkut tak kata kejeng bu ya tak por. Henry kejeng beteng jong tak mensim banyai. Beteng ha ke ban ya yakun. Nak bantaban penurlong ban pentikna bagi ki isu kidi ban terekam nomor kumbola penpau matan presiden moi strong pula kharjana presiden Seventy North Long Constituency committee kadi ki sisa ka reservation policy kadi ke pedongkam nomor kani ruka kata iki sama menghadap kompromis mentala sampu senam inde isu ban kompromis berkamni menguan rai kadi mengisi kadi parlok tiba ilong keju ke ngiem lah keju ke state kum ke Jelong si para apring kasih jantia karo di pada abang mention jantia dari kemut lembah kekentian kasih kalau klub lang ya baru kriam di penar di boy giwar di maram di lengam jadi upai kasih bayar di berkani kau dikawai ke bentang menurai ke change dah bagi berkelai tak mindset ke jom bahkan menurai ke siapa je perah kadi macam menuju bagi katong ko panikong mata ke ngidokap mani barang ni san post nang ni sakmat kadi banwan kata ke jeteli hakari ke jumi namar ba kani kawai ke jimi tali kadi badong kam do tak paling ki isu bepun ba kadi sisa ke jeteli abang ya kami nanti
bat aku juga poru mako ban du ya kawi pat ka banta ka bangi ka jing yar dor jong ja ban rio lemba ki ken hon ba per kani ka jing ya khon ya ki issue ba per ni ngasngo ba ka jing dong kam jong kita ki ban pen tri kam kita ki mat ban penyo itu so lagi di ken hon sang balang ne ki ken hon jing political party ina ban bu ka borom syakadok khrang bangin law pan pui syakathong bangin long kanuksa ban te song ban wara ki jetli ya kari ba ja ban rio Yang nomor kini kecing bu ya kepuru mahkaman kawan rai kecing jot bat kuma super pau hoi masuk komen ban ngai ka jing khoblei ya sarkar MD kabalapan trikam gawin na perengkiman kabalapan jalan ya ka karta jong ka jing apply kam jong ikon samla dari kani kanum dei ngangit kam kanum dei by accident ngangit kam kanum dei by mistake baki approve mo apo ka cabinet ho klara so apo cabinet kadi keju osngi ke bangan declare tu yo lesi nakaliang joki ko mga presyo mga mo ko mga superhat ko mga super ko mga mudur lesi kita perhat bang ala ban declare daga fast on to that educational program ko mga jule ke por balik maybe kila wan ra no immediately kan ya po ka cabinet taman super honingan di nga change of part ya ka you ya ka educational program daga sit in demonstration barang ni ka enhancement ko bang lay keren buat menindak po public meeting ba kanum dei bo samla usya penbit namar kam dei syu kapor ban sya penbit kanum dei syu ta kapor ban sya manang ya sya yalam mo ban suhun da kata kajing hakjing sya yalam jong ki ba umar rapat ban dale ban pois ta thong dei bang bot manang ta kalomba dei kapor ka ba nginum dei syu ban sulong ta kinyang kongo dani tamban sulong yes man dengan semua bah kiki ke badai ke baba kaya ke baba kiki ke badai kaya ke badai mo maka digi artling no kawan punya pihak ke baba bar ke badai dengan ko pan ke mau beda ko ki issue ngana budi dang is kam government kan le la jong kam maka digi deiti ke jongi kum nom ikmat abak pai ba legit la pha la maki kibi nanti ki kerman bar kini ki issue digi menuju keren na election na kuwi election kuwi election Kini ngai bakalong na Hongkong ka bakut ka sulong ta jing penkret tangi nam ta collection ban berklet no pat generation ko pating kay ka banjan ta joki la dang imlei mangi mata nga ko ban kini de beri ni enhancement ko ni sungu alem government kale na kamram dengan ngit scam ru ba ki vacancy post di ban advertise kalenti badai mani sutu bakalong saturated mata mla ba silak mud apply silak mud laman ai ka kam jadi nomor halor tak nong rem ngidong kap ni kimilenti ba kanong kita ka transparency agar kom advertise agar kom conduct exam kom ai appointment mo ka kini ka backdoor system ru bari ban pendu no nomor ba nong frustrated iki samla ba dah cukup por aku beri ni contractual ru matrai kade ka por ka ba nomor nakalem cuki la shlong per kimilenti ni pen kermana da kitri sitom sebab petri sitom sansam rusam kikut no nani kan poi kaput ka ba ki haban bi syahmat sabar ban ajitit ya government kam dei su maso ba ka government hi damangi yamangi bat na ka bantai jumi kidi bande ha chok kam dei bangat pan ne ban kalpan ni jing singini ki aku an pakal mau ko belum very important ha kini ki gazette post mo kini ki grade 1 post maso ga ni ga di mana ka por kadi ban kadi ban implement ham tam ha bui ni ki service kini civil service examination mo bar kadi bandung kita ki frequent exam na kabanta ki MCS pi kini di ki lalu ki official post ki grade 1 post belum tong kam ba bat kawai kalong ba ngi ya ka nei ka nuksa ko ba artali mo naki nuksa sisin si post nam sisin kanai nam sisin har wis nam ni belum meeting MCS kalong ko ba laringi perjalanan kartar kom nam jumut tupat kani ngaku apa naik jumut desi sisin nak ars nam lapan pediam dari di lai tuli post na sau tuli post na san tuli post ru ne pi kawan kawan pen perhat desi ke jembam ai ta advertisement na dia ban khot ke exam mat hai desi ban bagi padon iki priu rajo ka so ni system ko wi ba dia ban penduk no bat ka par ka ban ni angnot bakalon ta transparency ka accountability ko mo ni government na ko baslang of form ni ga government yo ko bor pila kular ya ko nora ini ga arti transparency ba accountability ti ko masyu no kini grade 4 post kam tam ya la dia ban install ni CCTV kanang ba kanong bit through merit
Apa dia bani ka post kana mun yo eta jik senchar ka khadar ka bakhoi bosbar magidi kini hiru ki banarap kumno ban mole ka government ban kumno ban kumashkurno baka pi habong government mun haban govern jadi kini ki ban haban ai jumut ki minister uta terter jadi halo tanong rem ko ba nakimilen ti ban enhancement kanum lo taman chukun bit yu pai ba kanum dei taman su lesi ka ba dei by accident and by mistake angit scam ba ki dadon syata ke jumut ba ki wan ra ni enhancement ban le ye ban solve dia kata ka job ini ka job unemployment jongki khud sama amar ki samla ki dei kalawai na pata kala shai mo pi kuma pakemau mesesian begini ki baru santli ki issue to kawai kala longkam handai ngis kam ngena panwandor pan dei ba to kawai ka bakla enhance ti kini perasan tadi kini berana ko kakti ti kung mangidang ka mani iya taka seriousness ng government ka political will menurut kami ka ditang political will ti la kim don kamon tumbu kinumla aikit kadi tang kamon markani kawan ra ru kalau materwa ban ai give hakawan celebrate ya sampus nam jong ka jinga alti jong jala ngit scam namis ni koi yo tanggoi ka give bagani ka give nang pek kuno ki implement ni yo lesi kadi tang jik penbit kaman penjajah inga man penkut no ini ka sedin demonstration di buat ka baar par kalong ni na suap minti ba ni ka at monitoring ka republic di yo lesi ki tmu ban ai give ani ka siru to ni pej bar kata ka cikali jom hi banra ho ki ban ki issue ki ba kini ki issue di mana yara pos kapor di ka pi ka dok cikali ku tara ngira po darbar thawanya da ki kile bom don kita kamon ban sengap ni ban le ki ka badokam tumban sir khap ania ni galanti nya ban le ban pan ki cikersan pai ba ban ni skam pan cikersan pai ba ho balaki nangis kam bubun hi ki ai kamol support ngai ki bu ka jingduai ki pha ki messages pat ki phone ru ngam da khami lenti ta ka yu don ki boong ba ni singai mo nam ta ni ka jing le jonga bat ki parlok ki jonga be don afrikan masukya nam ta ni ki issue le ngong ta ni ko we ba ka message ko ba clear ka long ba nai singai na ka banta jonga le nai singai yangi ka manta le ngi ha ba ni singai na ka banta ki po nam ta ki khod ki ki patek ki banangwan pi namar ba dari ngimle mangi mata manupat beri bandai apa teh manpat nanti ta jongki mo ti kai ko bangabu ko jingkular man pai ba konstituensi mo ni man tingkat part kita ki ber sokya ya tadi isu ngini ai pelem ni ki isu nomor ki di jingdong kam beri ka kamram ko jongi kam di teman ai development si pai ba nomor ke development nadam ai mentau senam sa al senam rupiang ti ada kamon ke development du kam di teman yo petikana ya ko tin ri ko so no ada ngidu no ko ada ngimyo ko ke ingan perkerman pak tanai tagi development kalabiang sih kanum lo jadi lor tonong rim ka baong pi kala pankut kani ke jing kani ka demonstration mo sedin demonstration ani ke singi aku artarik ndai ka mansiam ba kata ke jing terang kanum kut kanum mino na ka mansiam ha ka ba manang la ban yai ban budien hanono karukom hanono ka bentakan basya kalenti ngan haban de kata la ka de boying barbar tawan ani ka de banwan supai ba ban pergi markan umdei tak kamram menuan tak syah collection dari ka de ka benta ka boy haban ya ringkat ban penting kena ya ki mat jindawa ki basong hop ki basong ni apa basong